Ibhinca TV1 bathi-ke our quality is the best, trust and believe. Kodabeni lethu namhlanje bakwethu siniphathele Ibhinca Lako Mpofu USD, umfana uqhamuka le palm tree emambali isigodi. Uthi-ke umzukulu wako kanjani, uthi-ke bakwethu abanye bamazi ngokuthi ubafana. Izindaba zimi kanje bakwethu. Ibhinca Lako Mpofu selivelela qopha umlando la kwi-Ibhinca TV1 ngengoma yakhe ethi ngicela ubuye ungixolele, featuring usibuko samasoka. Ngikhuluma nje bakwethu, abantu bathi bamnikeza u3 years nje ukuthi umthwakazi kaMaskandi uzobe ehamba yedwa njalo. Kanti-ke isicelo sakhe ubafana uthi-ke bakwethu uyacela ukuthi ningene ku-YouTube kwi-channel yakhe ethi Ibhinca Lako Mpofu bakwethu, nifike nisubscribe niphinde nilike lapho nimphushele ingoma yakhe Emnandi Ngendlele isimangaliso. Uthi-ke uyazi ukuthi iningi labaculi imali ngene emculweni lingena ngempi, kodwa-ke uthi-ke yena bakwethu akazile ngempi, uzele nje ukuzodlala ingoma amele indawo yangakubo emambale. Naye uthi uyacela bakwethu support kakhulu, njengoba eshilo ukuthi ucela ukuthi ni subscribe niphinde nilike, ningakhohlwa phela ukushare nelink yakhe.